Kubor nakaslem jong unongsan Hima. MLA ka Jowai Wailadmiki Shalau Badiru Chairman ka Meghalaya Urban Development Authority la Plie Paidbah ka first floor building jaka Ïing Treikam ka Jowai Municipal Board ha ka jingilang ka balalong ha hall ka GMB ha sni thok ding ya gani first floor building na te hapo ka grant in aid creation of capital asset jong usnam arajar arpuwe hadu arajar arpuar ha ka jinglot ka ba sanpusan lak tingkah Wailadmiki Shalau ha ba ajing kran ulong ha gisnam ka baladap la iba ka Jowai Municipal Board along gum kata ka Ïing ka bam Treikam show nakadaw ki babun ki jing e kan thop na do ki jing mam dan yu chairman ka jing mam yo tulap testa ki nong tre ka jing thot ki kali ket nyot pat ki we ki jing e ndai de hadin ka jing shemti jong u snam arjar khat pra pat ula but dia ni ki jing e pat wat ki lat ki lenti kum no ban pen em ni pen Treikam ya ka GMB nga ye nyo da ka ki pocket wiang wa ka ni ka building uman go ka jing kerku nei benta untuk dukat ya kinong kre leni kiwa kre kani office Henry ne benta yong ka sor Jowai yong ivro ko wi ne benta ka ni office uman go ka thau ye chem ka thau ye phlu ye ki jingmut ki wo pher ne benta wan ra ya ka te ka roi ka par pat kham tam ye ka khol ke jinger hapo ka sor Jowai yong wi Tenete daw la mentu la kwai pen kala ya kini kijing em kam yo bon e jing to Jowai Municipal Board hap chwai pen to pen ni ya ka office tena sniao komen no kaman kat ni yo men chwa la da phai ki snem gu de yo ga Jowai Municipal Board da man go kam ka te ka office go wa dorman le ni go wa emigo tang mem breka im de imi tang wa mem ku man active tengah senyap komen yo khap tam hai tu por mo kamu hai tu por kamu dang ongon tu hai por pem brek kamu ne ba ile hai tu por chairman ne ki staff le bon yo ye te jing em kam yo ki bon de ki benai de ki snen yo tu lok bat la da phai chi ka ri le chibet da si dang hai por man chwa sa kut ki thep ne phao ne daw to mem thao do en rei wa si ki ka ri But come ter cibun kam tam jing to administration tengah senyap komen ba hadir ke jing ti yong na house nem arjar khatra bode no yi jing e den ni te ye chemo go CEO ha ka tu ko por man de kalang ko kamon utho la yo pen im lani open Treikam man functional ye ni office kunung kong hi ong yang ma wa to wa men poisa la ong le kan ong le men poisa Tenete daw tedem nete ya budin ya lain ti heti por. Rai ki issue hejing to urban department ko pa ya ka municipal heti por. Kun snyao yi ti jinge. Ha perdi wadang lain ti si ba no point of pandemic. Kan wo point of pandemic tem yo di pen ye te jing e. Yo de budin. Teman de nete teman da kut ke pandemic yo hetu muslim de mi no betu jing ye ki. Yong ketu ka thau he kai mo ka jai. Teman demi ketu gajing ye ki hai tu kedem nete mani orang ya kulmar hai di por kedem nete mi itu ki jing ye hi mi itu jing e yu har kom hai tu por emi ten jing berkhat yong nga amo kopsar bakala auto chigini issue amo made e bathana gagam tu madam magawa li pai di yo bathana boy da dang lai ma pi ne ba emi khajak bon ki benta ju bon ki bu ra ong yang ajan lebakla nai la khajak daw la ren election ngani ka daw issue yang kecil. Henry ngasnya wo kau nong mikbat, kau nong yalam. Ngasnya wo untuk mut kau nong yalam untuk iwo hoy yang ukurin deno yang kiwan kijingnya. Dem nei te yo ten yang ketu kijing lalu di tho yang kitu bitau do pen. Lai nei bitau che bitau cha be dem te cha maham hujai kijing yaki. Hadu da poi ki issue yo kau penman go chadu wo ye phe chai rui hadu em hadu da mi we nong sor vi nong dong te nga hai tu realize so to wa kani ki issue yo ka chep ni ga le dui dunga kau MLA mi du ke CEO le ni wo chairman le ni office yo municipal mi Henry MK mi ki ye kra na do na office
ว่าพี่กำอยู่แห่ชนงและนี่คือน้องชมชนงอยู่แห่กับแห่แต่ในที่ดาวก็มีดิสคัสซี่กับนักข่าวเชิญมาในพิมพ์นี้ดองนี้วันนี้การกำมันการเตะกับ process เดลายชิมันini pada kami chong meeting ni hejing itu awalan feel tai silong. Tadong ikan hagan niga sen dan put di ya kan? Ya kan niga expression of interest na Jowai. Put by di silong. Henry one cup one cup ini. Leba ong kwa giule lang wa ya Jowai, we ya silong. Takamu man kat TDM di tahu do the offer di room more or less kecing ya kelami unofficially daman go pada biang go ya the boy hagai di tahu le go biang. Takat tu to sedang lo jauh execute officially. Dan itu dah habi ulai kat kam di pendon. Dan itu dah kat tu Muslim ukut na yang sesi dia expression of interest ni bah habi follow yang proper procedure. Ni bah kini man go kat kam go man very complicated. Lada bakalai kajak bon ki bru ki wa kam man kat ni bakala kajak move live ki cepol. Dan itu dah chua man identify cái thảo chow lệ cầm ông chairman ni di public hearing em kami cái chính phải làm điều gì nó đâu kêu hệ chnong ki nong chong chnong ki NGOs lên đi ki stakeholder ki pair to pair thế nên thế đào em cái joint meeting của đào cụt lang ni của pani cái chính phải làm Jong cái stakeholder năng qua Jowai ya cái làm feel cầm